Mubunge wa gicigo bunge kia Central Imenti niwe Kirimangushine no rite thirikari na mpwe kurekeria kigina kiria kiathuriri macukuru augite bobo gatethia gwetithia na mbere cukuru iji akigweta thina ya irasi bia grade 9 ne thina iria irumirite macukuru jaria maingi gicigone kiawe. Kirima augite we na iritaniritie kiri waki bwa irasi bibi akiorota thirikari na njira ya kuga gutikirasi kinya kimwe ya Tereu no rite cukuru irite na irasi bibi nande gwaka bio kugwatira mbere ya kwethwa gichwa ntaira cha gwaka bibi ga mubunge ojo ureo gutungata kire kibindi kiawe kia biri kinya ni amenerete thirikari ni ugaibwa mirandi ya kinthiguru akeza na ngerekano na kigina kia wikiri bwa stima. Motugikare ni agutwambiriria cio omba thirikari rekerie competition kisku chetu duakenda ana bombokara school. Ni migambo ya mubunge wa Central Imenti Kirimangushine uro kuromba thirikari kurekeria mbeca kana kina kugwata mbaru maskuru thaiji alitobareketie gucoka na nkuruki mubunge Kirima ariuga irasi bia grade ya kenda thirikari itireketie kubiaka mono agitariria gicigo mbunge kiawe gutena kinya kirasi kimwarugurite yakine thirikari nene ukurukira rwangi rwa kithomo ugite ni undu gicigo mbunge kiawe kina skuru cha primary 86 na kiri skuru 84 chiri na grade ya kenda na kiri maskuru ja mubunge Kirima ariuga baketira bia grade ya kenda na gichunje kya 40 kuma kirigana ila sibire ugite akite kuma na kigena kia CDF kira kiarekererwe na uangethira gikuberia kigena kirendo wangi mwanya kwina chukuru nkurukia 86 primary schools na kiri 86 primary schools 84 chiena grade 9 tutiraka 40% ya schools yu nonto thirikari itarekererie mbeje CDF chia gwaka irasi biu chonde. What I have done is that kinya that little money para percentage kara kedera ka emergency we are praying God kuti emergency konekana ndene centriment ura kugwijana irasi beta ruo bioro byokoboka nto bingeja biwo nonto that's the money I have applied part of it kiri gwakangire ndi nayo na ndimo bunge Kirima nethirite agitarari mubanene ba maskuru jadaja tegunikite na irasi bia grade ya kenda mbere ya thirikari tonyera gatigati. And what I'm advising our headmasters ibake make shift kinyake thesha mabati punga kiana bono wokara as we proceed to secure money cha gwaka good classes. Thirikari idhwani want to be done araka ora kumbikika ituke every school the 86 primary schools in Central Imenti kuina grade 9 neri well equipped. Mudiene mubunge Kirima ariromba mirandi ya witi na mbere kiri muongojo wa Kenya nithagire kigawe ng'anene kenda mukari wonde akagunika gitumikira ugite thaiji tukwaria mirandi iria mingi thirite kere kithirwa kente iria chithirite chikiregana thirikari ya Rais William Ruto. All the developments and other promises hit in the opposition area. Only to be surprised kuiwa waziri wa araririe cho wa energy akiwa out of 12 billion chia u supply electricity especially the last mile 5.6 billion is in Nyanza region, that is in Nyanza province, and in the country we have about, if we look at the old and administrative units, we have about 8 provinces. Kwa unande 5.6 billion chigiro one province yetu Nyanza nande
ingi tigere mugwanja provinces ingi mugwanja ichikagana bilioni wingi iwitigere ithandatu out of 12 billion. In essence, that is skewed development. Ndona ndira ke gatuma twambirie kurwa bonde bakenda kwa ministers. Ndo muntu akenda kwa minister kende development kwao. Ikuthe kwina equal distribution of resources to all Kenyans, because we are all taxpayers na nyethiro ni twaewa inde kurushia ome. Let's say African Development Bank, IMF, or International Monetary Fund, or whatever World Bank, kana European Bank, omenye tukale atu twinde nyike aje geta kwa kanyansa jo una ndi parabwa omenye when it comes to payment kinyo we miro aje okathithia ate ukale aruni ru kwa kuthe kwina equal distribution of resources. That's my prayer. Keripotrante tosho ero weekendi rea kwa rietwa ni Mutuge Kare.